startu iz karting kluba Fina Racing našeg Lea iz autokluba Skradin. Ajmo jednu veliku podršku za najmlađe kartingaša u Zadru iz Crnoga. Baba Antonija je ponosna, baca se priklonjene, baca se priklonjene. I evo, ide na naša Bona Jeličić. Trese se ona, trese se Lanaša, trese se i najbolji rezultat staze meni se čini.